Assalamu alaikum, dobrodošli u 10. dio knjige Život Muhameda sallallahu alaihi wasallam, autora Hazreti Mirza Bašuruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih drugi za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ovaj dio počinjemo sa pričom borba protiv velike nadmoći. Već smo se složili da je poslije povlačenja licemjera na Uhudu broj muslimana koji su ostali na polju bio 700. Bitka kod Rova dogodila se samo 2 godine poslije bitke na Uhudu. U toku ove 2 godine u historiji nije zabilježena nikakva velika pristupanja islamu. Porast tokom ovog vremena u broju ratnika muslimana od 700 do 3000 ne može se očekivati. U isto vrijeme nije nelogično da između vremena Uhuda i Rova nije bilo porasta u broju ratnika muslimana. Islam je nastavio povećavati broj svojih članova i trebamo očekivati neki porast između bitke na Uhudu i bitke kod Rova. Iz ovih razmatranja izgleda da slijedi kako je proračun o broju ratnika u bitci kod Rova od 1200 ispravan. Jedno pitanje na koje treba odgovoriti je zašto neki stručnjaci iznose broj od 3000, a neki od 700. Naš odgovor na ovo pitanje je da se ove dvije cifre odnose na 2 različita stadija bitke. Bitka kod Rova vodila se u 3 stadija. Prvi stadij imali smo prije nego što je neprijatelj došao blizu Medine, kad su muslimani bili zaposleni kopanjem rova. Može se s razlogom pretpostaviti da su vjerovatno u to vrijeme radi uklanjanja iskopane zemlje do neke mjere došla u pomoć i djeca i donekle čak i žene. Zato možemo smatrati da je u vrijeme kopanja rova skupa bilo 3000 duša uposlenih na muslimanskoj strani. Ovaj broj uključuje djecu i neke žene. Djeca su bila u stanju da odnose zemlju. Žene koje su se uvijek nadmetale s muškarcima u učešću u ovim akcijama muslimana vjerovatno su bile korisne u obavljanju mnogih pomoćnih poslova vezanih za kopanje. Postoji evidencija koja podupire ovu pretpostavku. Kad je počelo kopanje, čak je i od djece traženo da dođu. Praktično je sve stanovništvo uzelo učešće u kopanju. No čim je neprijatelj stigao i bitka počela, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio dječacima ispod 15 godina da se povuku sa mjesta operacije. Onima preko 15 godina bilo je dozvoljeno da učestvuju ako su voljni. Iz ovog razloga izgleda da je u vrijeme kopanja broj muslimana bio veći nego kad je bitka počela. U vrijeme bitke dječaci ispod 15 godina su se povukli. Proračuni koji govore da je broj muslimana u bitci bio 3000 odnose se samo na kopanja, a oni koji govore o broju o 1200 odnose se na stvarnu bitku u kojoj su samo odrasli muškarci uzeli učešće. Jedan proračun koji nismo obrazložili je broj od 700. Čak je i ovaj proračun prema nama ispravan. Ovaj broj je predložio pouzdani stručnjak Ibn Ishak, kojeg je u proračunu podržala ništa manje pouzdana osoba Ibn Hazam. Teško je istražiti ovaj proračun. Srećom, kad se okrenemo drugim detaljima bitke, uviđamo da je čak i ovaj proračun ispravan. Postoji evidencija koja pokazuje da je kad se pleme Benu Kurejza protiv svoje zadane riječi pridružilo neprijatelju i odlučilo da napadne Medinu, u pozadini časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je bio obaviješten o njihovoj zloj namjeri, odlučio je postaviti čuvare u dijelu grada izloženom napadu plemena Benu Kurejza. Ovaj dio Medine je na početku bio ostavljen bez
odbrane zato što je pleme Benu Kurejza bilo u savezu s muslimanima. Pretpostavljalo se da oni neće dozvoliti neprijatelju da napadnu grad s njegove strane. Poznato je kad je o izdaji Benu Kurejza podnesen izvještaj poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kad je postalo očito da muslimanske žene, za koje se smatralo da su zbog saveza ovog plemena s muslimanima sigurne u ovom dijelu grada, nisu više bile sigurne. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da pošalje 2 odreda od 2 i 300 ljudi da čuvaju 2 različita dijela sada izloženog grada. Poslanik im je naredio da povremeno uzvikuju Allahu Ekber tako da glavni muslimanski odredi znaju da su muslimanske žene sigurne. Zato je proračun Ibn Ishaka koji iznosi da je broj ratnika u bitci kod Rova bio 700 također ispravan. Ako je 500 muškaraca od 1200 bilo poslano da čuvaju pozadinu grada, samo je moglo ostati 700. Prema tome, sva 3 proračuna o broju muslimanske vojske u bitci kod Rova pokazali su se tačni. Za odbranu Rova je također časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao samo 700 ljudi. Istina, Rov je bio iskopan, ali suočiti se i odbiti toliku ogromnu vojsku kakvu je neprijatelj imao, čak i uz pomoć Rova, izgledalo je skoro nemoguće. Ali kao i obično muslimani su se pouzdali u svog gospodara i oslanjali su se na njegovu pomoć. Njegov mali odred čekao je na neprijateljsku vojsku, dok su žene i djeca poslani u 2 prividno sigurna dijela grada. Kad je neprijatelj stigao do Rova, bili su iznenađeni jer ova ratna varka nikad prije nije bila upotrebljena u bilo kojoj bitci Arapa. Tako su odlučili da se utabore na svojoj strani Rova i da razmisle o načinima napada u ulazak u Medinu. Jedna strana grada je bila zaštićena Rovom, druga strana je imala brda sa svojom prirodnom zaštitom, treća strana je imala kamene kuće i gajeve drveća. Bilo je nemoguće da neprijatelj napravi bilo kakav neočekivani napad na bilo koji dio grada. Neprijateljski poglavari savjetovali su se zajedno i odlučili da je neophodno pokušavati izdvojiti Benu Kurejza, jevrejsko pleme koje je još živjelo u Medini, od njegovog saveza s muslimanima i tražilo od njih da se pridruže arapskim saveznicima u ovom kritičkom jurišu protiv Medine. Samo im je pleme Benu Kurejza moglo dati ulazak u grad. Na kraju je Ebu Sufjan izabrao Haija bin Aktabu, poglavicu protjeranog plemena Benu Nazir i glavnog huškača arapskih plemena protiv Medine, i odredio ga da pregovara sa Benu Kurejzom, da omoguće napad na grad iz pozadine. Haija bin Aktab je otišao do jevrejske utvrde da vidi vođu Benu Kurejza. Oni su prvo odbili da ga vide, ali kad je on objasnio da je ovo bio jedinstveni moment da poraze muslimane, uspio je da pridobije Kajbu, jednog od članova Kurejza. On je objasnio da je cijela Arabija izašla da napadne i uništi muslimane. Vojska koja je stajala na drugoj strani Rova nije bila vojska nego okean snažnih muškaraca i nemoguće je za muslimane da im pruže otpor. Na kraju su se složili da će čim vojska nevjernika uspije provaliti Rov, Benu Kurejza napasti onaj dio Medine u kojoj je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao sve žene i djecu radi sigurnosti. Ovaj plan, vjerovali su, razbiće otpor muslimana i da će biti mjesto gdje će svi da izginu.
Da je ovaj plan imao djelimičnog uspjeha, skupo bi koštao muslimane i za njih stvari učinio vrlo teškim. Oni ne bi mogli pobjeći iz ove pogibije. Slijedi priča izdaja Benu Kurejza. Benu Kurejza, kao što smo rekli, bili su u savezu s muslimanima. Čak i ako se nisu pridružili borbi na muslimanskoj strani, očekivalo se da će barem zapriječiti put neprijatelja na njihovoj strani. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zato ostavio tu stranu potpuno nezaštićenom. Benu Kurejza je znao da su muslimani vjerovali u njihovu ispravnu vjeru. Kad su odlučili da se pridruže Arapima, dogovoreno je da im se ne pridruže otvoreno, kako to ne bi izazvalo oprez muslimana i da ne bi poduzeli korak da čuvaju dio grada na strani Benu Kurejza. To je bila vrlo opasna zavjera. Kad je arapska vojska odlučila da muslimane napadne s dvije strane, počela je sa stranom gdje je bio rov. Prošlo je nekoliko dana, međutim ništa se nije dogodilo. Onda im je pala na ideja da svoje strijelce stave na uzvisinu i narede im da napadnu grupe muslimana koji su branile rov. Ovi su stajali na rubu na kratkoj razdaljini. Čim je muslimanska odbrana pokazala najmanje znakove stanke, nevjernici su nastojali da uz pomoć svojih najboljih konjanika pređu rov. Vjerovali su da će, kad ovakvi napadi budu ponovljeni, zaposjesti mjesto na muslimanskoj strani rova na kojem će moći smjestiti svoje odrede za potpuni napad na grad. Zato je krenuo napad za napadom. Muslimanski branioci su se morali boriti bez prekida. Jedan dan su napadi bili tako žestoki da muslimani nisu mogli obaviti neke od dnevnih namaza u određeno vrijeme. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zbog ovoga bio jako tužan i rekao je: Bože, kazni nevjernike, oni su omijeli naše namaze. Ovaj događaj pokazuje jačinu neprijateljskog napada, ali on također pokazuje da je poslanikova sallallahu alejhi ve sellem prva i zadnja briga bila obožavanje Boga. Medina je bila opsjednuta sa svih strana. Ne samo muškarci, nego su i žene i djeca bili suočeni sa sigurnom smrću. Cijeli grad je bio zabrinut, no poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ipak mislio o obavljanju dnevnih namaza u njihovo određeno vrijeme. Muslimani ne obožavaju Boga samo jednom sedmično, kao Jevreji, kršćani i Hindusi. Od muslimana se traži da klanjaju 5 puta na dan. U toku bitke teško je klanjati čak i jedan namaz javno, da ne govorimo o klanjanju 5 dnevnih namaza u džamatu. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zazivao 5 dnevnih namaza čak i u toku borbe. Ako bi jedan od ovih namaza bio ometen neprijateljskim napadom, to ga je boljelo. Da se vratimo borbi, neprijatelj je napao sprijeda. Benu Kurejza su planirali da napadnu iz pozadine, ali ne na takav način da muslimansko stanovništvo bude uzbunjeno. Oni su željeli da uđu u grad sa stražnje strane i ubiju žene i djecu koji su se tamo sklonili. Jedan dan su Benu Kurejza poslali špijuna da istraži da li su za čuvanje žena i djece bili postavljeni čuvari i ako jesu, u kojem broju. To je bilo posebno ograđeno zemljište za porodice koje su neprijatelji smatrali svojom posebnom metom.
Špijun je došao i počeo se vrzmati oko ovog određenog zemljišta i sumnjivo razgledati. Dok je tako razgledao, opazila ga je Safija, poslanikova sallallahu alejhi ve sellem tetka. Dogodilo se da je u to vrijeme na straži bio samo jedan odrastao muškarac i čak je i on bio bolestan. Safija ga je izvijestila o onome šta je vidjela i predložila da zgrabi ovog špijuna prije nego što bude u stanju da obavijesti neprijatelja kako su žene i djeca nezaštićeni u tom dijelu grada. Bolesni musliman je odbio da išta uradi, na što je Safija sama uzela štap i počela se tući sa ovim nepoželjnim posjetiocom. Uz pomoć drugih žena uspjela ga je savladati i ubiti. Kasnije se je pokazalo da je ovaj čovjek zaista bio špijun Benu Kurejza. Muslimani su postali nervozni i počeli su se plašiti drugih napada s ove strane, za koju su dosad mislili da je sasvim sigurna. No napad sprijeda bio je tako težak da je bio potreban cijeli muslimanski odred da ga odbije. Uprkos tome, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da dio ovog odreda ustupi za zaštitu žena i djece. Kao što smo rekli u diskusiji o broju muslimana u ovoj bitci, od 1200 muškaraca, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao 500 za zaštitu žena u gradu. Za odbranu rova je tako ostalo samo 700 ljudi da se bore s vojskom od 18 do 20.000. Neki muslimani su bili oslabljeni zbog nadmoći s kojom su se morali suočiti. Otišli su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekli koliko je situacija bila kritična i kako izgleda nemoguće spasiti grad. Tražili su od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da uči dove. Također su od njega tražili da ih pouči posebnoj dovi za ovu priliku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: ne bojte se, samo molite Boga da vas zaštiti od slabosti, da ojača vaša srca i otjera vašu brigu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je molio Boga ovim riječima: Bože, ti si mi poslao Kur'an, ti brzo sviđaš račun ovim hordama koji su došli da nas napadaju. Daj poraz. Bože, ja te ponovo molim. Porazi ih, učini ih da vladamo nad njima i ometi sve njihove zle namjere. Buhari. Zatim, Bože, ti čuješ one koji plaču tebi u bijedi i u nevolji. Ti odgovaraš onima koji su pogođeni brigom. Oslobodi me moga bola, moje brige i mog straha. Ti znaš protiv koje nadmoći smo ja i moji drugovi. Licemjeri su postali još nervozniji od drugih u muslimanskom odredu. Iz njihovih srca je nestao sav obzir prema časti njihove strane i sigurnosti njihovog grada, njihovih žena i djece, ali oni nisu željeli biti osramoćeni u prisustvu svoje vlastite strane. Zbog toga su počeli napuštati muslimane jedan po jedan pod neuvjerljivim izgovorom. Kur'an se odnosi na ovo u ajetima 33. suri, ajet 14. A grupa njih tražila je dozvolu od poslanika govoreći: zaista naše kuće su nezaštićene. A one nisu bile nezaštićene. Oni su samo htjeli da pobjegnu. Stanje bitke u tom momentu i stanje u kojem su se muslimani nalazili opisani su u Kur'anu u sljedećim ajetima. Kad su vam došli iznad vas i niže vas, i kad su vam se oči skamenile, i kad su vam srca došla do grla, i vi ste imali različite misli o Allahu.
Tamo su vjernici stavljeni na kušnju i bili su jako potreseni. I kad su licemjeri i oni u čijim je srcima bila bolest rekli: Allah i njegov poslanik nisu nam obećali ništa nego obmanu. I kad je grupa njih rekla: O stanovnici Jasriba, za vas nema stanke, zato se vratite. A grupa njih tražila je dozvolu od poslanika govoreći: zaista naše kuće su nezaštićene. A one nisu bile nezaštićene. Oni su samo htjeli da pobjegnu. Sura 33, ajet 11 do 14. Ovdje se muslimani podsjećaju kako su napadnuti sprijeda od urote arapskih plemena i iz pozadine od Jevreja. Podsjećaju se na to kako su bijedni bili u to vrijeme. Njihove oči su ustaknule i srca su im bila u grlu. Oni su čak počeli gajiti sumnje o Bogu. Vjernici su onda bili na kušnji. Svima njima je zadan udarac. Licemjeri i duhovno bolesni počeli su govoriti: mi smo svi prevareni lažnim obećanjima koje nam je dao Bog i njegov poslanik. Grupa njih je čak počela obeshrabljivati muslimanski odred govoreći: sada nema borbe, nemamo šta raditi nego ići natrag. Kako su se istinski vjernici ponašali u ovoj prilici također je opisano u Kur'anu. A kada su vjernici vidjeli skupine, rekli su: ovo je ono što su nam Allah i njegov poslanik obećali, a Allah i njegov poslanik govorili su istinu. I to je samo povećalo njihovo vjerovanje i pokornost. Među vjernicima ima muškaraca koji su iskreni prema zavjetu koji su dali Allahu. I među njima je i onaj koji je ispunio svoj zavjet. I među njima je i onaj koji još čeka i oni nikako nisu promijenili. Sura 33, ajeti 23 i 24. Istinski vjernici su bili drugačiji od licemjera i nisu bili slabi. Kad su vidjeli ogroman broj neprijatelja, podsjetili su se na ono što su im Bog i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem već rekli. Ovaj sporazumni napad plemena Arabije bio je samo dokaz o istinitosti Boga i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Istinski vjernici su ostali nepokolebljivi. Zapravo su povećali duh poslušnosti i žestinu vjere. Istinski vjernici su stajali uz svoj ugovor s Bogom. Neki od njih su već postigli cilj svog života nalazeći smrt. Neki su samo čekali da umru na Božijem putu i postignu svoj cilj. Neprijatelj je bijesno i neometano napao rov. Ponekad je uspijevao da ga pređe. Jedan dan su važni generali neprijatelja uspjeli prijeći, ali su bili teško i žestoko napadnuti od muslimana da su se morali povući. U ovom sukobu je Naufal, veliki vođa nevjernika, izgubio život. Ovaj vođa je bio vrlo visokog položaja i nevjernici su mislili da neće biti u stanju podnijeti nikakvu uvredu njegovom mrtvom tijelu. Zato su poslali poruku poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će, ako vrate tijelo ovog poglavice, platiti 10.000 dirhema. Bila je to visoka cijena za vraćanje mrtvog tijela. Ova ponuda je data iz osjećanja krivnje. Nevjernici su unakazili mrtve muslimane na Uhudu i bojali su se da će muslimani uraditi isto.
no učenje Islama je bilo drugačije. Islam je potpuno zabranio masakriranje mrtvih. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio ovu poruku i ponudu, rekao je: kakvu korist mi imamo od ovog tijela? Mi ne želimo ništa zauzvrat. Ako želite, odnesite tijelo. Odlomak u Muirovoj knjizi Život Muhameda dojmljivo opisuje žestinu napada na muslimane. Narednog jutra Muhamed je uvidio kako se cijeli odred saveznika postrojio protiv njega. To je zahtijevalo vrhunsku aktivnost i neprestanu budnost na njegovoj strani da savlada manevre neprijatelja. Oni su čas prijetili općim napadom, onda će podjelom na divizije napasti razna mjesta u naglom i zbunjujućem nizu. I na kraju, vrebajući priliku, skoncentrisat će svoje trupe na najmanje zaštićeno mjesto i zaklanjajući se ispod neprekidne i ljutite kiše strijela nastojati da provale rov. Neprestano je vršena smiona navala na grad i na šator Muhameda od takvih glasovitih vođa kao Halid i Amr. I oni su odbijeni samostalnim protumarševima i neumornim strijelcima. Ovo se nastavilo cijeli dan i kako je vojska Muhameda bila jedva dovoljna da čuva tako dugu liniju, nije moglo biti odmora. Čak i noću je Halid sa snažnom grupom konja nastavljao uzbunu i prijetnju linije odbrane, zašto su bile neophodne isturene straže na manjim razmacima, ali sva nastojanja neprijatelja bila su bez učinka. Rov nije bio pregažen. Bitka je trajala 2 dana, pa ipak nije bilo bitke prsa u prsa, niti velikog krvoprolića. 24 sata borbe imali su za rezultat samo 3 mrtva na strani neprijatelja, a muslimani su izgubili 5 ljudi. Sad bin Mauz, poglavica plemena Aus i odan poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, bio je teško ranjen. Stalni napadi na rov, međutim, imali su za posljedicu oštećenje rova i ovo je olakšalo dalje napade. Očividi smo veličanstvenog prizora herojstva i odanosti. Bila je hladna noć, možda najhladnija u Arabiji. Na temelju tvrdnje Hazreti Ajša radijallahu anha, poslanikove časne supruge, poslanik se budio iz sna i stalno ustajao da čuva oštećeni dio rova. Postao je izmoren, vratio bi se u krevet, ali onda nakon što se malo ugrije, ponovo je išao da čuva rov. Jedan dan je bio toliko preumoren da je izgledalo da nije u stanju pomaći se. Onda je rekao da bi želio da neki odan musliman dođe kako bi se on odmorio od čuvanja rova u hladnoj noći. Uskoro je čuo glas. Bio je to Sad bin Vakas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pitao zašto je došao. Da čuvam tebe, rekao je Sad. Nema potrebe da mene čuvaš, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dio rova je oštećen. Idi i čuvaj ga da muslimani budu sigurni. Sad je otišao i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaspao. To je bila neka slučajnost, jer kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu i kad je postojala velika opasnost po njegov život, i onda je Sad ponudio sebe za čuvara. Drugi put u toku ovih teških dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo zvuk oružja. Ko je to? Pitao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ibad bin Bešir, čuo se odgovor.
Imaš li ikoga drugog sa sobom? Pitao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da, rekao je Ibad, grupa ashaba, mi ćemo čuvati tvoj šator. Pustite moj šator, nevjernici nastoje da pređu preko rova. Idite i borite se s njima. Kao što smo prije rekli, Jevreji su nastojali ući u grad prevarom. Njihov špijun je izgubio život u tom nastojanju. Kad su vidjeli da je njihova spletka otkrivena, počeli su još otvorenije pomagati arapskim saveznicima. Međutim, nisu bili u stanju napasti iz pozadine zato što je polje na ovoj strani bilo usko i dovođenjem muslimanskih čuvara na stražu veliki napad nije bio moguć. No nekoliko dana kasnije Jevreji i paganski saveznici odlučili su da naprave istovremeni iznenadni napad na muslimane. Slijedi priča razilaženje saveznika, plan napada Benu Kurejza i njihov neuspjeh. Ovaj opasan plan je međutim bio osujećen od Boga na čudesan način. Jedan Nuaim koji je pripadao plemenu Ghatfan bio je naklonjen islamu. Došao je s paganskom vojskom, ali je čekao priliku da pomogne muslimanima. Sam nije mogao mnogo uraditi, ali kad je vidio da su se Jevreji ujedinili s Arapima i izgledalo da su muslimani suočeni sa sigurnom smrću i uništenjem, Nuaim je odlučio da uradi šta može kako bi spasio muslimane. Otišao je plemenu Benu Kurejza i razgovarao s njihovim poglavicom. Ako se arapske vojske pobjegnu, šta očekujete da muslimani s vama urade? Vi imate ugovor s muslimanima, zar nećete biti spremni na kaznu koja pripada onima koji prekrše svoj ugovor? Ovo ispitivanje je prestrašilo jevrejske poglavice. Pitali su ga šta je da urade. Nuaim im je savjetovao, kad Arapi budu tražili od vas da izvedete zajednički napad, vi tražite 70 pagana kao taoce da čuvaju vaše tvrđavu kako bi vi mogli napasti od zada. Ako pagani budu iskreni, u zajedničkom napadu neće odbiti ovaj zahtjev. Poslije ovoga razgovora sa Jevrejima otišao je paganskim vođama i pitao ih šta će uraditi ako se Jevreji vrate svom ugovoru, ako budu tražili više ljudi kao taoce da bi pridobili muslimane i onda ih predaju muslimanima. Zar za njih nije bilo važno da ispituju iskrenost Jevreja i traže od njih da s mjesta učestvuju u zajedničkom napadu? Paganske vođe su bile impresionirane ovim savjetom. Postupajući po tome, poslali su poruku Jevrejima da žele zajednički napad i da narednog dana izvedu napad svojom vojskom. Jevreji su odgovorili da je narednog dana sabat i da se ne mogu boriti na taj dan. Drugo, rekli su da oni pripadaju Medini, a arapski saveznici su svi bili izvan. Ako Arapi pobjegnu s bojnog polja, šta će biti s njima? Zbog toga im Arapi trebaju dati 70 ljudi kao taoce i tek tada će izvršiti napad. Sumnja je već djelovala, Arapi su odbili prihvatiti zahtjev Jevreja i rekli su da ste bili iskreni u svom savezu s nama, ne bi bilo smisla iznositi ovakav zahtjev. Stvorila se sumnja u srcima Jevreja i u isto vrijeme sumnja je nastala u srcima Arapa Meke.
Čim u srcu postoji sumnja, nestane duh hrabrosti. S ovom sumnjom je armija nevjernika otišla na odmor u svoje šatore. Allah je otvorio još jedan način da pomogne muslimanima. Onda se dogodilo čudo. Počeo je puhati snažan vjetar. Šatori su odneseni, a posude za kuhanje prevrnute preko vatre. Neke vatre su bile ugašene. Pagani su vjerovali u to da vatre trebaju gorjeti cijelu noć, jer je rasplamsala logorska vatra dobar znak, a ugašena loš. Kad bi vatra ispred šatora bila ugašena, oni u šatoru bi mislili da je to loš predznak i tog dana bi se povukli s bojnog polja i ponovo se vratili. Paganske vođe su već bile obuzete sumnjom. Kad su se neki vojnici povukli, drugi su mislili da su muslimani izveli noćni napad. Ova vijest se počela širiti. Svi su se počeli pakovati i povlačiti s polja. Kažu da je Ebu Sufjan spavao u svom šatoru. Vijesti o naglom povlačenju paganskih divizija stigla je do njegovih ušiju. Ustao je uzrujan i u uzbuđenju uzjahao privezanu kamilu. Podbio je životinju, ali se ona nije pomakla. Njegovi prijatelji su pokazali na to šta je radio. Odvezali su životinju i Ebu Sufjan je sa svojim narodom pobjegao s bojnog polja. Prošle su 2/3 noći i bojno polje se već raščistilo. Vojska od 20 do 25.000 vojnika i sljedbenika nestala je, ostavljajući potpunu pustoš iza sebe. Upravo u to vrijeme je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio objavu: Mi smo otjerali tvog neprijatelja. Da bi utvrdio šta se je dogodilo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio poslati jednog od svojih sljedbenika da vidi stvarno stanje na bojnom polju i izvijesti o tome. Vrijeme je bilo jako hladno, muslimani nisu imali dovoljno odjeće i smrzavali su se. Neki su čuli poslanikov sallallahu alejhi ve sellem glas kad je glasno pozvao u noći. Željeli su odgovoriti, ali nisu mogli zbog promrzlosti. Samo je Huzeifa bio u stanju glasno reći: Jeste, Božji poslaniče, šta želiš da uradimo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Tražim neku drugu osobu, ne tebe. I ponovo je pitao: Da li ima još neko? Samo je Huzeifa opet odgovorio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tražio od njega da ide i pregleda bojno polje, jer ga je Bog obavijestio da je neprijatelj pobjegao. Huzeifa je otišao blizu rova i odatle je vidio da je polje bilo potpuno prazno. Nije bilo vojnika. Huzeifa se vratio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, proučio kelme i šehadet i rekao da je neprijatelj pobjegao. Sutradan su muslimani također skinuli s klinova svoje šatore i krenuli svojim kućama. Oštra kušnja koja je trajala oko 20 dana završila se. Slijedi priča kazna Benu Kurejza za njihovu izdaju. Nakon 20 dana muslimani su sada disali u miru, no ipak su trebali riješiti spor sa Benu Kurejza. Benu Kurejza su prekršili svoj ugovor sa muslimanima i preko ovoga se nije moglo preći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je skupio svoju izmorenu vojsku i rekao im da za njih još nema odmora
i da prije akšama treba da stignu do tvrđave plemena Benu Kurejza. Onda je Alija poslao plemenu Benu Kurejza da ih pita zašto su prekršili svoj ugovor. Benu Kurejza nisu pokazali ni kajanje ni bilo kakvu spremnost da traže oprost. Umjesto toga vrijeđali su Alija i druge muslimane, delegate, i počeli na njih istresati podle uvrede na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na žene njegove porodice. Rekli su da ih nije briga za Muhameda i da nikada nisu imali nikakav ugovor s njim. Kad se Ali vratio da izvijesti o odgovoru Jevreja, zatekao je poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashabe kako idu prema jevrejskoj tvrđavi. Jevreji su vrijeđali poslanika, njegove žene i kćeri, pa je Ali, bojeći se da će ovo povrijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, predložio da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne učestvuje u ovome, jer su oni sami dovoljni da se bore s Jevrejima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je razumio Alija i rekao: "Ti želiš da ja ne čujem njihove uvrede, Ali?" "Tačno," rekao je Ali. "Ali zašto?" rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. "Musa je bio njihov poslanik, pa ipak su mu nanijeli više uvreda nego meni." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastavio prema njihovoj tvrđavi. Jevreji su zatvorili kapije svoje tvrđave i počeli se boriti s muslimanima. Njihove žene su im se također pridružile u borbi. Neki muslimani su sjedili u podnožju zida. Jedna žena Jevrejka, videći to, bacila je na njih kamen i ubila jednog po imenu Halid. Ova opsada je trajala nekoliko dana. Poslije toga su Jevreji osjećali da se neće moći dugo boriti. Onda su njihove poglavice poslali poruku poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, tražeći od njega da pošalje Ebu Lubaba, Ansari, poglavicu plemena Aus, koji je bio u prijateljskom odnosu sa Jevrejima. Željeli su se posavjetovati s njim o mogućem rješenju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Jevrejima poslao Ebu Lubaba i oni su ga pitali da li trebaju položiti svoje oružje i prihvatiti presudu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Lubaba je potvrdno odgovorio, no on je u isto vrijeme prešao prstom preko svoga vrata, ukazujući na znak smrti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem do tada nije iznio na vidjelo svoju odluku, no Ebu Lubaba, bojeći se da prekršaj Jevreja nije zaslužio ništa drugo do smrti, nesvjesno je napravio ovaj znak koji je za Jevreje bio uzrokom njihovog uništenja. Oni nisu prihvatili savjet Ebu Lubaba i odbili su poslanikovu odluku. Da su je prihvatili, najveća kazna koju bi imali bilo je protjerivanje iz Medine. Međutim, oni su rekli kako nisu spremni prihvatiti poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem odluku. Umjesto poslanikove rekli su da će prihvatiti odluku Sad bin Mauza, poglavice njihovih saveznika Ausa, i da će se složiti s bilo kojom kaznom koju on predloži. Počela je prepirka također među Jevrejima. Neki od njih počeli su govoriti da su njihovi ljudi zaista prekršili svoj ugovor s muslimanima. Ponašanje muslimana je s druge strane pokazalo da su bili istiniti i iskreni i da je njihova religija također istinita. Oni koji su mislili na ovaj način priključili su se islamu. Amr bin Ma'di, jedan od jevrejskih poglavica, korio je svoj narod i rekao: "Vi ste prekršili svoj ugovor. Sada je za vas jedini otvoren put
da primite islam i da dadnete džiziju. Oni su rekli, mi nikad nećemo prihvatiti islam, niti ćemo dati džiziju, jer je bolje umiranje nego davanje džizije. Amr je odgovorio da je u tom slučaju on oslobođen i rekavši ovo napustio je tvrđavu. Vidio ga je Muhammed bin Muslama, komandir muslimanske kolone, i pitao ga je ko je. Saznavši za njegov identitet, rekao mu je da ide u miru i glasno poručio dovu: Bože, daj mi vječnu snagu da zaklanjam greške poštetni. Ono što je on mislio jeste da je ovaj Jevrej pokazao kajanje i žalio je zbog ponašanja svog naroda. Zato je bilo moralna dužnost muslimana da mu oproste. Puštajući ga da ode, on je uradio dobru stvar i molio je Boga da mu dadne priliku da stalno čini takva dobra djela. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao za ono što je Muhammed bin Muslama uradio, on ga nije prekorio, što je ovom jevrejskom vođi dozvolio da ode. Umjesto toga pohvalio je ono što je bilo učinjeno. Sklonost da prihvate odluku poslanika sallallahu alejhi ve sellem izrazili su se samo pojedini Jevreji. Kao narod oni su ostali nepopustljivi i odbili su da prihvate odluku poslanika i umjesto toga su tražili odluku Sad bin Mu'uza. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio njihov zahtjev i poslao poruku Sadu, koji je ležao ranjen, da dođe i da dadne svoju odluku na jevrejsko kršenje ugovora. Čim je poslanikova sallallahu alejhi ve sellem odluka je najavljena, pripadnici plemena Ausi, koje je dugo vremena bilo saveznik Benu Kurejza, otrčali su Sadu i počeli vršiti pritisak na njega da svoju odluku dadne u korist Benu Kurejza. Rekli su kako su Hazradž uvijek nastojali spasiti Jevreje koji su im bili saveznici i da je na Sadu da spasi Jevreje, saveznike ovog plemena. Sad je jašući otišao do Benu Kurejza. Ljudi iz njegovog plemena trčali su uz njega s obje strane, vršeći pritisak na njega da ne kazni Benu Kurejza. Sve što je Sad rekao u odgovoru bio je da osoba koja daje presudu drži povjerenje. On treba pošteno ispuniti to povjerenje. Ja ću zato dati svoju odluku uzimajući sve u obzir i bez straha ili naklonosti, rekao je. Kad je Sad stigao u jevrejsku tvrđavu, vidio je Benu Kurejza poredane uza zid tvrđave, kako čekaju na njega. S druge strane su bili muslimani. Kad je Sad došao blizu njih, pitao je: hoćete li prihvatiti moju odluku? Oni su rekli da. Slijedi priča Sadova presuda u skladu s Biblijom. Okrećujući se prema Benu Kurejza, pitao je isto i oni su se također složili. Onda je bojažljivo pokazao na stranu gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio i pitao da li se ljudi na toj strani također slažu da će se održati ove odluke. Čuvši ovo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da. Onda je Sad dao svoju presudu u skladu sa sljedećom naredbom Biblije. Kad dođeš pod koji grad da na njega navališ, najprije mu ponudi mir, ali ako odbije tvoj mir i zarati s tobom, opsjedni ga. Kad ti ga tvoj gospodar preda u ruke, sve njegove muškarce pobij
oštrim mačem, a žene, djecu, stoku, sve što bude u gradu, sav plijen, uzmi sebi i uživaj plijen od svojih neprijatelja, što ti ga daje tvoj gospodar. Tako čini sa svim gradovima koji budu vrlo daleko od tebe, koji ne budu gradovi ovih naroda odavde. U gradovima onih naroda koje ti tvoj gospodar preda u baštinu, ništa ne ostavljaj na životu, nego ih udari heremom, kletim uništenjem. Hetite i Amorejce, Kanance i Peržane, Hivice i Ebusejce, kako ti je gospodar tvoj naredio, tako da vas ne nauče činiti sve one odvratnosti što ih čine svojim bogovima, te da ne sagriješite protiv svog gospodara. Ponovljeni zakon 20, stih 11 do 18. Prema odluci Biblije, svi muslimani, muškarci, žene i djeca bili bi ubijeni da su Jevreji pobjedili, a da je poslanik izgubio. Iz historije znamo da je upravo ovo bila namjera Jevreja. Najmanje što bi Jevreji uradili je da ubiju sve muškarce, a žene i djecu zarobe i oduzmu metke muslimana. Ovo postupanje je izloženo u ponovljenom zakonu prema neprijateljskim nacijama koje žive u udaljenim dijelovima svijeta. Sad je imao prijateljske odnose prema plemenu Benu Kurejza. Njegovo pleme je bilo u savezu s njima. Kad je vidio da su Jevreji odbili prihvatiti odluku poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tako odbili lakšu kaznu propisanu u islamu za takav prijestup, on je odlučio da Jevrejima presudi kaznu koju je Musa propisao. Odgovornost za ovu kaznu ne leži na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ili muslimanima, nego na Musa i njegovom učenju i na Jevrejima koji su hiljadama godina tako okrutno postupali s drugim narodima. Njima je bilo ponuđeno ono što bi bilo milostiva presuda poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali umjesto da je prihvate, oni su insistirali na presudu sada. On je odlučio da Jevreje kazni prema zakonu Musa, pa ipak kršćani do danas nastavljaju klevetati poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kažu da je bio okrutan prema Jevrejima. Ako je poslanik bio okrutan prema Jevrejima, zašto nije bio okrutan prema njima u drugim prilikama ili prema drugom narodu? Stotine puta su neprijatelji predali sebe na milost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i svaki put im je poslanik oprostio. Ovo je bilo samo jedna prilika kad su neprijatelji insistirali da neće prihvatiti odluku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego da će prihvatiti odluku drugog čovjeka. Ovaj čovjek je prvo uzeo obećanje od obje strane, i muslimana i Jevreja, zatim od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da će poslušati njegovu odluku. Nakon što su se stranke složile, on je donio odluku. I šta je bila njegova odluka? To nije bila ništa drugo osim prema zakonu Musa alejselama na prijestup Jevreja. Zašto da onda oni to ne prihvate? Zar oni nisu sebe ubrojali u sledbenike Musa? Ako je počinjena ikakva okrutnost, to je bilo od Jevreja prema samim sebi. Jevreji su se odbili da prihvate poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem odluku i umjesto toga su pozvali primjenu svog vlastitog vjerskog zakona na svoju propast. Ako je ikakva okrutnost bila počinjena, to je bilo od strane Musa, koji je postavio ovu kaznu za opsjednutog neprijatelja i ovo postavio u svojoj knjizi po Božjoj naredbi.
Kad je bitka kod rova bila završena, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proglasio da od tog dana pagani neće napadati muslimane i da će umjesto toga muslimani sada napadati pagane. U bitci kod rova arapski saveznici nisu podnijeli nikakav znatan gubitak. Oni su izgubili samo nekoliko ljudi. Za manje od 1 godine oni mogu doći i ponovo napasti Medinu još bolje pripremljeni. Umjesto vojske od 20.000, oni za novi napad mogu podići vojsku od 40 ili čak 50.000. Bilo im je moguće okupiti vojsku od 100 ili 150.000. No sada su za 21 godinu neprijatelji Islama učinili sve što su mogli da unište Islam i muslimane. Neprekidan neuspjeh njihovih planova uzdrmao je njihovo samopouzdanje. Počeli su se bojati da je ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučavao bila istina i da su njihovi nacionalni idoli i bogovi bili lažni, da je stvaralac jedan, nevidljiv bog o kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučavao. Strah da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u pravu, a oni nisu, počeo je da se uvlači u njih. Međutim, nije bilo iskazanog znaka ovog straha. Fizički nevjernici su i dalje činili ista nastojanja. Išli su svojim kipovima i molili ih kao što je nacionalni običaj zahtijevao. Ali njihov duh je bio slomljen. Pokazivali su da žive život pagana i nevjernika, a izgleda da je unutra u njihovim srcima odjekivalo la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Poslije bitke kod rova poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, kao što smo ranije opazili, proglasio da od sada nevjernici neće napadati muslimane, nego da će umjesto toga muslimani napadati nevjernike. Kušnja muslimana je došla do krajnje granice. Sreća će se promijeniti. Stigli smo do kraja i ovog dijela. Do narednog videa. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. करनी सानू मिल जाए प्यार मोहम्मद दा असां प्रीत पराई की करनी जिथे जिक्र न होवे माही दा असां ऐसी खुदाई की करनी जिथे जिक्र न होवे माही दा